Mia Eye Cure Clinic celebrates 10 years of its journey. As a mark of gratitude to all patients over the years, Mia Eye Cure Clinic will be conducting a free eye checkup for all, and also 50% off on all frames will be given on that day. For registration, call 825-700-3176. Ka Regional Committee jong ka West Khasi Hills District kalalum jingelang mentakasi ka hinyo tarik unay tung hadisi office sanong ston banya tir sani bahashwa ya ka jingya penbet buat bat ka Assam ya ka ni ka jingelang lakli du uba polling do kum chairman ha ka jing don lang ki dekot ka ni ka committee ki bakentup iki MLA uba renik tan ling do bat URG Momin u deputy CEM ka KHADC uba PNCM UMDC uba bajap pingrup kinong yalam jong kishnong ki badan hakitan kaput bat kinong yalam seng bhalang Meeting sementara satu weekly di Shnong Jogi Tan Kapur Abdam Jom Lagi Sektor kepada ini areas kepada penting di Abdam Kecil Kecapur mulai Kecil Islam Group atau Islam berada di Akaba Sambut Manju itu ibarat nin kesini bila air berada open invitation jadi kat ya kat kita beri dekat Jawa Regional Committee apabila ada yang hidup apabila syam bagi nin bahwa ada bagi keluar juga lawan Malaysia tentang nin itu bagi air lagi memorandum jadi itu ya ke FKGB WTSU itu Pak Nomensau di tentang sifat dari sementara ini Saudi Islam dan kaki lama Islam tiba untuk kambul jadi maksud Islam kambul Islam jadi kasih bagi garuk Tom kejongi kenongan penyiar cermat nama Kumba Kitip kenika jing tembek pun keba lawe pendak ada sedang keberadaan dia kebala dari sign juga agreement dengan Sarkar Meghalaya Sarkar Assam limbagi Chief Minister Jodi Aki Jala ada jingkan lang jong Indian Minister bahwa bisa saat ini di sektor berkata di sektor itu ya West Khasi Hills, Riboy District, dan East Jangda Hills District. Dari mengingat kami ini dalam pembet yang hari ini pada West Khasi Hills. Pengibu hang tu serkar kalau pakai ethnicity ke dikawai, but isu ngepatip haru mentah orang bah kita kila kuat apa mendon Assam te nomor bangi patle jika join visit tang dang le jika join visit physically ngi kendu yaki and then ngilala mansuthu ya ka willingness to ba hadu mentah kajing bomon mi kalau kanong nak ki daw tingin nompat la ban conclude bat ong ba kita ki bomdon mentah ni kim kuat mendon Meghalaya ni nom la oi kata in sepet nang ile ka join visit nomor bat kumbangi kodon tu continuity kalau kebaran kam hadu kata ban pe kata kita kisnong ki long ki continue kumno ti nomor kata kanom la seban ong 100% tang kata kajingrai jongki ban ong makin don baca Assam bahkan Sholong Kupta kin hape jika continuity ro la kalong am ka syak am ban respect ya kata ke willingness joki but kata ro ina kblt balam makiru wadla ka se ki don makna ki kwa don Assam hari le ki pek ka continuity kam syak shu yaki bandon Assam ni kblt bakit sutu hak makin don lang baik Meghalaya ka bansuk hak liang ban bu yu put yu sam hak secara kada tinggi nang kblt ka jibang le chajon beset se ban la ki don teknong tuan la kimwan manta ndai ina ya chakmat banai keren bat ngila kham ai kita jikir kle ism is no sa thau bat kinang keren ila ki jong prashno nang ba kat hadu bagin le jika join beset kila sutu kila shail pat lampi di koi kisnong rei apo kan ka lampi sektor ki bon ba kisnong ki ba kentup kisnong garo ki ba kentup kisnong khasi ki don kisnong nepali ro sam sam tli te ka ba dei ba kan
ngakum MDC ngadon ni jengkerman hakaba ke regional committee ngalong way na kitukhat member jangan regional committee ngin trace tom bakumno ya kan ka willingness jong kini kipat ba kum ke bakilawan ha kan ka meeting ka momentasi ha kan ka jing kedua jong kan ka regional committee ka jongi jong West Khasi Hills ngin kum MDC bat ka committee barakoi ngin snap ba ka sur jong pai ba ibon malang ba ngin trace tom nam tang sur ko joki ba ngin kun tu bai yang kini kisnong hapo na jala bi jong